Kua puta te kōrero a te Premier a John Key e mea ana e hara i te mea nō noa nei te hia o tētahi kāwanatanga o Aotearoa ki te hoko atu i ngā rawa o tēnei whenua. He oi he whakaroa nō tō te rōpū Torangapū Māori ki tēnei hia o te kāwanatanga o tēnei wā nei. Hei tā Ron Mark o whauma, ko takatonu atu tēnei take i a nahinara. Ko tāneke kei te titiro te rōpū o whauma ki te hoko mai ētahi hia o ngā rawa ko whakahuatia e te kāwanatanga. Well, I anticipate that FOMA members in particular will be interested, and why wouldn't they be? I mean, cast your mind back over 100 odd years, they've been used to taking beads and blankets, and now they have the opportunity to buy the crown jewels. No ina nahi nei pānui te Premier i roti tana kauhau ki te motu, o tētahi huarahi ka te tirohia tana kāwanatanga hei whakaora ki te ohanga o Aotearoa, he hoko i te hunga rawa rahi o te motu, pēra i te hunga teihana hiko, me te hunga kaporehana, kei raro i ngā ringa whakahaere o te karauna. To suggest that mum and dad investors, which would include all of New Zealand, certainly doesn't reflect what goes on here in the Waiariki electorate. Ko te whakapona a Ron Mark anō, mena ka hokona e te Māori e tahi hea mai i a warawa. Ka noho tunu ki roto i o rātau ringa, mua ke tonu atu. What New Zealanders will be comforted by is knowing that if Māori do purchase, whether it is iwi or whether it is FOMA members, they will be looking for the very long term. Those assets will remain in the hands of New Zealanders. I am concerned at the lack of response to the Prime Minister's statement from the Māori Party. Te whakapaia e te hunga kai pōti o te motu, koe nei pē te kaupapa hei turaki, ia nahinara a ngā pōti e tūmai nei. Joe Glenn, Te Karere.